inkosi yasekuphakameni. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, iboshelwa nemizaceli. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi khona isehlo bathi umuntu wasezulwini mosukukhombile noma ngabe ungakanani, kepha kufanele usukume bese uyasixoxa indaba kaThixo, ngoba nje basilapha nje siphuma emagumbini amane omhlaba, asifikanga ngokufana, safika ngokuhlukana. Anye bafika ngokugula, anye bafika nje ngoba bebona inkonzo enhle beyithanda bangena kuyona. Abanye bathula nje ukukuhle kuba, abanye bafika kungekho lutho ikati laleziko kubo, wayesebabonisa uNkulunkulu ukuthi nansi inkonzo ofanele nabakuba babonisa ukuthi hamba uyosikhonza lapha kuyobe seliphela lokusisi. Amen. Lo mntwana omncane uyekhonjwe ngoba nami abakithi angazi ukuthi khona abakubonayo. Ngiyacela ke uNkulunkulu emhlwa kithi ephakameni shemu nyazi lezulu angikhumbule mangigudule lapha kuthi umndeni wakithi kaMakhoko Joko omanzini omgebiso onyamayisha abaphephezela ingabakhiphi ezulwini ngibafaka esigodini sosisi nababo malumo odondo somadisa bakaNkwanyana. Amen. Kepha uguqa kwami bese bosibusisa kubusise kubona basosizini bese beyaphuma. Ngizocela kuNkulunkulu ukuthi ngikhonge ngidlozi ngevesi nje linye noma babili u127 ehlabelweni. Sheshisa yisabata Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu ukungiweza ngalehlabeni. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu sendabeni enkulu ushempu uNkulunkulu. Sikhuluma ngalo unyasi lwezulu abantwana bakaNkulunkulu. Kumntwana omncane ophuma le intabeni zakwamaphumulo
nakho lokukholwa njengoba ngiguqile lapha ngiyafisa ukuthi ngabe umfowethu mhlawumbe nangabe uguqile lapha uthi ngathi ngizalwa umama emphethe ngase ngiyabona lo Nazareth kodwa akasekho ke emhlabeni wathi ukudlula kwakhe mhlambe kwaba ikhona kwamenza agcina ngingenile kule nkonzo amen ngoba ngangithi mabe bakhuluma ngayo le nkonzo ngithi cha mina ngisemusha ngisafuna ukushela thina ngakithi ke ngoba ngikhulelele phansi emakhabeleni emvudi la ngiphuma khona wawuthi mangabe uyinsizwa ukholwa sasidawa kusinsizwa lokho kodwa manje sengithi mangiguqile mbathe mntu angibona ngimuhle kanjani ngoba ngangisaba lento esihluthu lala ngoba sashefa sibe kahle siyibothi sibathi kanti uyangibona ukuthi ngimuhle kanjani manje ilolu unyazo losigezile abantwana baNkulunkulu uNazareth abengakithi abantwana baNkulunkulu bafika kanje yizwe ushilo ubaba obekhona umshumali ekseni wasemakhabeleni naye kodwa amakhabela amakhulu ngoba singangiphethe la ngisuka khona angisekho kodwa emakhabeleni sengikanye uswa manje kwesikaNgcobo inkosi engibathile kodwa ngizokhuluma ngokuqala okwazi uNazareth ngabazi kuphi abantwana baNkulunkulu noma kungavumanga ukuthi ngigcine ngiyikhethile inkosi ngilandele sabasinzalayo besile abafowethu umanje benensizwe ezu4 ezimbili bengasonti ezimbili beyisonto ezincane amen usekhona komnye ukhonza usukhona useThekwini abantwana baNkulunkulu ngelilanga sasithi sesizomabe xoxa abadala bethi kwakunendoda yawamfeke endaweni yakadayiNgubo emabomvini khona kwamaphumulo le ndoda yagula yaphathwa isilonda emlenzeni esibhibhayo sihlule yonke into bamisa inyangeni lo baba wamfeka kodwa akwazanga siphilanga isilonda bamisa abathandazi asiphelanga isilonda kwase kuqhamuka loyo waqhamukayo baba abantu esezathi emncane ngoba ithemba abantwana baNkulunkulu nokulalela noma utshenwe into besiyenza kuthi isikhathi kuyakusindisa amen wafika ke masemtshela ukuthi hayi ngoba sehlulekile sesikisile inyangeni zonke ezithenjwayo kepha kunalomuntu kunale nkonzo ekuthiwa uye khona uyobususile ngoba phela uShembe kuqala bebethu umuntu bengazi ukuthi uNkulunkulu ngoba thina sesiyamazi namanje mangikhuluma khona umunye umfowethu engengasho ngathi ngikhuluma naye ngathi hayi uShembe uNkulunkulu wathe uthini uthathela lokho uShembe ngathi uNkulunkulu kumina phela mfowethu uNkulunkulu kumina mhlawumbe wona ungambongelanga mbona yayisilalele umndeni wakhona baqala lapho uNazareth ezweni lakadayiNgubo waqala into bayihambisa bayisa enkosini bathi kwakuse ilanga lamalanga maNkulunkulu afika uNkulunkulu wathi kwamnikeza amafutha namanzi wathi usigeza ngalamanzi bese uyasigoba sigeze ekseni usigeze ntambama silonde those sisikhulu sasicishe suvalo wonke umlenze bantwana baNkulunkulu kodwa kuthiwa kwathi kuphela isonto lokuqala sase sibonakala sesihamba kwathi uhabe kanti lo muntu uyinyanga enjani nale elapha ngamanzi novaselini ngoba ubiza ngovaselini bantwana baNkulunkulu baqala lapho ke uNazaretha ukwanda ngoba lo malume ngicabanga ukuthi umalume uHlushwana beumvangeli hamba yamazi omkhokheli umvangeli uHlushwana obekhona akasekho manje okaNkwanyana umalume wayekade naye eyinsizwa njengakusona engakwazi uNazaretha baqala lapho sabona khona kodwa sibukela nje umalume bahamba khona lapho bangena kanjalo uNazaretha yani bantwana baNkulunkulu sendabeni enkulu siphila ngethemba la ekhaya kepha uma ungathembi angeke futhi uphile ngoba uNkulunkulu uyakubona bantwana baNkulunkulu bengakithi ngizokhuluma kithi ke thina sizalwa emndenini emkhulu emzini waMakhoba umzi omkhulu ubheke emvudi nje okhona umuzi kababa omncane bamkhulu omncane okwakuthiwa umkhulu Makati bese bakhona umuzi ongasenhla okwakusele inkosana yakhona kaGcobela umkhulu umhletshwa no bakhe ndawonye nomkhulu Hluphise engakaphumi ngoba washeshe wadlula umkhulu wasekhaya balehlushwa ke izilwane kabamkhulu omncane umfundisi makhaya ngaleso sikhathi wayese umshumayeli kangisemncane nami ngilusa inkomo sazi bahluphile lapha ekhaya ungalala kulela khaya la kithi kababa omncane ukhona ke uanti kwakuthiwa uanti uSajeni anti loyo wathi mayese usebenza ngoba wayesebenza eThekwini mayesebenza wayesebona lenkolo wayesefika batshena baba bavuma ukuthi awubalethe
labo bantu abazothandaza wayesekhuluma ngokwenbiza ngobhuti umshumayeli Makhaya osengumfundisi njengamanje. Wayesesuka umfundisi Makhaya watshela ethempelini wathi sibiziwe kaMakhoba 5 sekwenza uvuka nathi. Sasibuka ke nathi sithi soke sibona ukuthi ngempela uma kuthiwa uShembu uNkulunkulu soke sibone silusa inkomo basidlula sasingaphesheya komvoti emathenjini sibheke ngasekhaya bewela beyothandaza kuyisonto ekhaya abamkhulu omncane angena amaNazaretha atheleke igceke ngendlela angena ngayo sabuka ukuthi wathandaza kodwa bafike baguqa bathandaza ngalelo suku abafika ngalo bezokhuleka ngalo ilapho wanqamuka khona ukuhlusha ingane ngala nasekhaya ngala nabantwana baNkulunkulu sikhonza lo nkulunkulu omkhulu kodwa khona kunjalo obaba abakaze bayibone lenhlanhla esesiyibonile thina ingakho ngibacelela uNkulunkulu kaShepe ngathi ngabakhumbule lapha khona abakhiphe esigodini sosisi sikhuluma lezo indaba abantwana baNkulunkulu ezinkulu esithi masikhuluma ngazo abanye abantu bengakholwa ukuthi sikhuluma ngani. Bantwana baNkulunkulu bathi kule nkonzo uhle ube umntwana olalelayo nohloniphayo ngoba ukuhlonipha kuzala impumelelo. Mkhokheli oyingcwele uShembu ukuthanda noma uhamba le kude ungakholwa cabanga ukuthi thi wena mawugqoka ingubo emhlophe uNkulunkulu uzona kanti cha ngoba wena usumjwayele sekuthi mayikhuluma umuntu ekhuluma nawe ngoba ngabe uza kweni athi uyakuthi mina ngiyazi kade ngafika la ekhaya uthi unyazi lwezulu asikho isibhedlela la ekhaya laba abantu bazalela la ekhaya sikhona isibhedlela la bakhona babekhona uthi asikho isibhedlela la ekhaya bonke abantu la ekhaya abantu abaphendukile abantwana baNkulunkulu sikhuluma leyo ndaba ukuthi abantwana baNkulunkulu la ekhaya ulalela omncane lo mdala ngelinye ilanga ngakithi ngoba nami ngizokhuluma ezangakithi ngelinye ilanga entokozweni kubhizi kuyakhiwa wakhiwa umuzi kaNkulunkulu unyazi beluzofika ngithi beku-2000 and beku-2023 bangaphonsisi lapha agcine khona uNkulunkulu ukufika kodwa unyazi ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuyihlukanisa phakathi uthe la ebeleni sikwazi ukuthi uNkulunkulu usebuhleni kodwa kuzwakala ngelinye ilanga indoda ngasikhohle isibongo sakho khona indawo uma abazimo ukhuphuka emzini nasentokozweni bawujika la phezulu emvodi ukhuphuka ubheka phezulu entabeni kunomuzi ongaphansi kwentaba muzo khona ngazi noma akasokhele noma akalikheleni ongixolela bangakhona abangayithi mhlawumbe ayayazi lo ndaba bangabe le ndoda lapha ikhona uNkulunkulu uyahamba ngoba uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu mayethu yeza emzini wakhe uletha umhlangano uyafika ningazi ingakho kubaleka umuzi kaNkulunkulu uhlala uklini futhi ubona ngathi niyawusebenza khona nikwenza mase likhiphile igama uthi yeza bantwana baNkulunkulu isukuma nibe ngenyanga ngathi entokozweni bakuyikhona lokho kusetshenzwa kuphushwa kwenziwa uyakhuphuka uNkulunkulu mayekhuphuka kuthiwa mayefika la entabeni ezwa inkawu zikhala kabuhlungu sithi wawo ame phezu komuzi obalomuzi sekhona ungezansi kwakhona
ame lo baba abone ubaba omlapha eceleni komgwaqo lusiyinkomo athi hey wena mnumzane athi ngowaphi wena azisho isibongo sakhe akambona ukuthi uNkulunkulu uthema iqala esethi uphakamisa amehlo ngoba akasonda akayigqokile kube mhlophe njengoba ngithi uNkulunkulu ushembe uthanda wonke umuntu songoba singabakhe ongakamboni ushembe usuke esalahlekile ngalesikhathi kodwa usuke kuselokhu ukuthi nje usalinde isikhathi sakhe ukuthi naye ambone bantwana kaNkulunkulu ufanele sihlonipha wayesefika yathi mayimbona yendoda ukuthi hawu uNkulunkulu kanti lo uthi ukuthi ukhiphe ile ukuthi emabhuzu ngoba amabhuzu amadahla lawa plastic awasaphume enyaweni uthi uNkulunkulu khululeka uthi khululeka kuphi ngamadoda uyambuza ukuthi uyabezwa labantu abakhalayo uthi ithi indoda yaphenduka iyaqalaza ibheke ekhaya uthi baba mbezwa hayibo uyabezwa yini labantwana abamba bayakhuluma ngoba ushembe uzulimi uthi nesingaluzo uzulu emfehlakalo uzwe inyonga mayikhuluma naye engakho uma usethempelini noma ungahlala empukane engafanele uyishawe ibulala ngoba naye izolalela le nkonzo siyilalele abantwana bakaNkulunkulu uyaphika uma abantu akasokhele uthi cha hayi baba ngibeza athi nahamba nje bekhala akhombe entabe athi ushinga athi hayi ngisho abantu abami lo baba wamsukumisa umfundisi makhaya ngoba yakoqoqa wakhuphuka phezulu wafika wathi baba sefikile wamsukumisa wathi nangu baba awuphakamisa isandla wasiphakamisa isandla ukuthi wambona ngempela uNkulunkulu wayefika khona izindaba uthi mntanami bayakhuluma labantwana bathi balambile kodwa abantu balini lapha hamba ke mntanami yokwenza ubenzele okuncane nje ukuthi bengakhali kanjena bakhala kakhulu nathi nani nobaphukudla wena ngabe uyahlaba ki wathi nani ukwenzela umsebenzi ke ithi nje bantwana bakaNkulunkulu lokho uthi ithi ukuthi wena ukuthi wenze kodwa ukwazi ukwenza izinto ezinhle zodwa mawubona athi lo uhamba uzukhoshela kodwa ekhaya uyakhohlwa umsana ngoba asihlula into encane bantwana bakaNkulunkulu ingakho kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu asolalele asilwazi kulimi lesizwe kodwa lo baba kuthiwa wakwenza kwafanele akwenze ngoba uNkulunkulu wamtshela wayesebakhona senkonzweni akasonto wathi uNkulunkulu ngayisonto lokuvala wayesenza wakwenza ngakho konke amandla ukuthi abe khona nomndeni wakhe bantwana bakaNkulunkulu sikhuluma lezo indaba bantwana bakaNkulunkulu ngoba masi lapha thina sinenhlanhla bantwana ngomshebo sikhumbulile wasibonisa izulu thina sinezulu lethu ebuhlini sinabakhokheli sinabashumayeli bethu ngoba phela umshumayeli umkhokheli ingakho mangabe kuthiwa 23 lapho esikhokhela khona ukuthi mawuyindoda inofa wenze kanjani usipa wenze kanjani sikhuluma lezo ndaba abantu uNkulunkulu eyiwani nje sengizohlala phansi ngoba isikhathi umsebenzi mningi wasezulwini efanele wenze namhlanje ngithanda nje ukhona okungifikelayo bantwana bakaNkulunkulu okungifikela nami ngexoxa ukuthi ngoba njengoba ngingumntwana omncane kufanele noba ngabe ngiyaguqa phambi kwenu ngoba ngimncane kakhulu yebo ekhaya kade wasonta ukuthi noma kwenziwa noma umsebenzi owenziwe ekhaya ngakasonto mina noma ngangayisontweni ngangithi umsebenzi owenziwa yimina awukho yokwenziwa eNazaretha ningekho nganginasikume ngasithatha ngingekho emajeni lomzali wami futhi nangempela awukho umsebenzi mangenza umsebenzi omkhulu ekhaya ngangifika ngicele uvuka ngangazi ukuthi uvukana ngathi mangitshela uMada asisuka wena awusiye ngoba ufuna ukukholwa uzositshela ukuthi ufuna kuza amakholwa wazi gqoka ingubo emhlophe isalukazi sami kodwa ngifuna ukunitshela masengibizwa ukuthi uNkulunkulu esengibizwa unyazi lezi utangibiza kanjani ngoba mina ngishintshe ngikhethe inkosi phansi khona la isandla nezibantwana kaNkulunkulu njengoba ngisho ukuthi akufanele mhlawumbe nalokuthi ngiyaguqa phambi kwenu ngoba kunabantu abadala abakade bayibona le ndlela kunanezimpunga kunabancane kunamkodwa abakade babala kule nkonzo kodwa isinqumo sami sengasithathayo ngoba ngangazi ukuthi ushembe uNkulunkulu wayethi umuntu bayikhuluma kabi ngoNkulunkulu ushembe kodwa ngangicasuka ukuthi angilwe ingakazi ushembe kalwele ngelinye ilanga mase ngithi khona isikhathi esike sanzima kakhulu umkhuhlane kwafika kakhulu lapho engabizwa lo i-COVID bantwana bakaNkulunkulu khona le COVID enqobe ebhubhisa abantu umhlaba wonke bantwana bakaNkulunkulu nami ngabe nguye ongabe wahamba ngaleso sikhathi elapho uNkulunkulu mina ngibiza khona ukuthi ngiqokele ngube emhlophe bantwana bakaNkulunkulu mina ngangifika la dalo ngoba kudala ngafika phela la eGoli nakhona ngimdadlanyana ngifika eGoli kodwa ngangifika ngikho umshumayeli uxa amkhumbulo efike kwasemshumayeli uXaba ngangifika ngikhuphuke lapha ngime lapha yaphezulu ngihlalele khona
ngilalela inkonzo yasekuseni ngoba nganginalento ukuthi inkonzo mangisonte kanye ngenzela umzali wami uma kobe kulungile ngangilala ngoba wasitshena njalo ethi mntanami noma ngabe kuthiwa usonti kepha isabatha oligcina mina noma ngangasonti ngangiligcina isabatha madodana kaNkulunkulu angaze ngipheke nalodilanga ngangiphuma iphutha engikhuza kulolu manje ngagcina sengiliyeka masiphuma nensizwa kuyoshisa inyama lapho engangenza khona iphutha ayetshela manje yazi mntanami ohambile wawohla ngaphandle uthwala ukushisa ukuletha la ekhaya sufile ubakhiphile abantu bala ekhathini ngoba sesahlaba imbuzi sabika lo Nazareth wena mawusiyohla le ntuthu eletha la ekhaya uzothi masegula abantu sizosola abantu kanyama ngimdala ke ekhaya mina engimdala bafowethu ngase ngithatha isinqumo ngamlalela uma ngathi noma ngabe kuthiwa ngisonti kodwa kufanelekile ngangifika ngihlale lapha nabantwana kaNkulunkulu kunephoyisa ngoba la ekhaya kade kunamaphoyisa amadoda angisho ukuthi awekho manje abantwana kaNkulunkulu akhona namanje amaphoyisa la ngilandala phaya lapho insizwa njalo ngihlala ngikubona uhleli lapha yini yenza ungangeni ngaphakathi ngathi hayi bhuti ngithanda ukulalela ngila inkonzo ngizwa kahle mangila wathi hayi namhlanje nake uya ngaphakathi wangithatha ungihlalisa esiqephini sabanye lapha ngemuva ngafika ngahlala ngaqala lapho ungene ethempelini bantwana kaNkulunkulu ngathi mangifika ekhaya nakhona wangibona umama ethu ethi wathi mama ngifikile njojile athi maye kuyosona ngithi hayi mangizoya enkonzweni yasekuseni eyasemini ngifuna ukubukela ibhola ngoba mina ngisupportela Sundowns nosigala ngisupportela Sundowns angisene ndaba ke nebhola manje angisazi ukuthi abadlali abathini njengamanje nganginaleyo nto ukuthi intamba amafaki ngiyobukela ibhola ngoba nami ngangidlala kodwa ke lapha ngikhona ngiyalaya ukuthi uNkulunkulu wangibiza kanje bengifuna ukucacisa ukuthi uyazi uma umntwana bese kuhle ukuhlonipha umzali wakho methu ungayenzi into ungayenzi ngoba wazi ukuthi ukushiswa yini lokho shayeke lesikhathi uma kufika ukuthi ngifike COVID ngisekhaya kwesikhathi kade kuvale kwasekuvulwa kancane ngisuke ekhaya sengihlabekile ngiyezwa kufanele ngize emsebenzini sasebenza ke thina ngokunjalo ngoba sasama essential laba abantu ekuthiwa ama essential mabebiza kanjalo ukuthi sinencwadi uhamba uyosebenza ngidrive ngibuye mangifika la eGoli ngiyezwa ngihlabekile ngcinezeleke bese ngiyasibhekela kadokotela afika uthi udokotela hayi upositive covid ngifonele ekhaya ngisuka mangifona ekhaya ngayo ngithi ngafika la kwakuyi uLwesibili ngifona ngoLwesithathu hayi kunjalo kusho ukuthi hayi impela ishoba lala mazolo bantwana kaNkulunkulu ngoba lesikhathi mawuphethe iCovid wawungasindi ngaleso sikhathi mawuphethe iCovid ngishiya lesalukazi ekhaya siyanto ngangisifakela imathile kadokotela ukhona ukuthi nawo masi yamqini kuyaqinisa ukugula kuyena kodwa ke mina kuthi iCovid hamba ucheck kuthiwa kuyona iCovid kuthi ngesabatha uma afanele ayesabatheni aqinise ukugula umqinise kakhulu ngesabatha ngiphinde ngifake imali ngithi mama hamba uye kadokotela umoya kade angixoxe indaba zakithi kodwa kodwa ngifuna ukuthi ngicacele lapho ukuthi kwenze kuhamba kuyinto bongabizwa kanjani la ekhaya hamba umama kadokotela fika kuthi udokotela kuyena uma kodwa basekhaya abaganela lapha ekhaya behambe uba bemphelezela athi hayi imithambo kalo mama isiyomile ephampa igazi eduze kwamaphaphu akhe angazi kodwa ngizamela ngamaphisi bengithi ngifuna ukumusa esibhedlela athi uma cha angiye esibhedlela kuthe senjalo uma wethu uyagula washona uma olamana noma ngesonto ebusuku 10 o'clock waphothwa ukuthi ngothi umama ushonile ukuthi umamncane bayalamana kane kahlobo sathi silalela lokho sathi ngamtsheni ngoba usegula kakhulu uma kuzoba ngomsombuluko ngo10 ebusuku bangifonela umakoti bathi usethula uma wami uNkulunkulu ubhale yakhe incwadi bantwana bakaNkulunkulu ubhale yakhe incwadi kumina ngoba ngangakayikhethi lokho lesikhathi kodwa khona la ngishiya khona uthi umama ngisahleli naye mangisuka ekhaya uthi mntanami uyazi ukuthi mongase ukhethe nje inkosi ngoba ngiyakubona ukuthi uyikholwa wena awuphuza ukwenza izinto uma ngasukhetha inkosi kuyobe la ekhaya simawubili ngingazi ukuthi ungakhuluma ngithi hawu ma uyikhuluma nezomsangano ngoba phela abantu abadala bayakhuluma bethandana kanti uzohamba ngomsombuluko ebusuku ngoba bili bashona ngesikhathi esiyi-1 somluko bakulalwa kukhomba ukuthi sengifike lento vele ngiyagula sengicinezeleke nami ngiyagula iCovid kwazi ukuthi umuntu afike ahambe nini sengibikiwe kwazi kwathulana kumfundisi ukuthi umfundisi hambe umbika ngaphakathi wafona ngaphakathi bangibika nami ukuthi ngiyagula laba bakubona bakwashi ukuthi bazohamba umuntu wafanele ehambe mina bantwana bakaNkulunkulu
Kodwa uShembe ngoba efuna ukubhala yakhe incwadi ngami, mhlawumbe efuna ukufezwa kumsebenzi. Kwafanele nami uthi aqineke ebusuku msomluko lapho ngazo mase ngicina ukuthi ngase ngizuthi masekho yini kade ehambe noma mncane. Ngase ngimbuza makusekuseni bafika abafowethu abangiboni ngicina ngisakwazi ngisho ukukhuluma bazokhuluma ukuthi imfowethu kuzofihlwa kanjani uma bahleli umuntu wangisindisayo ngoba abantwana uNkulunkulu inhlonipho ibalekile. Umhloniphi umuntu noma ngithiwa akasonti la ekhaya. Unomama engangisebenza naye emsebenzini owaye portfolio officer sinaye sisama portfolio officer emsebenzini eJC. Wafika kwama ngaphandle kwesinye COVID ngihleli lapha ehlwe ngakhanda ethi hayi angizongena. Bafika wathi ngizobona le ndoda ukuthi injani. Izwe ingane ezikhala zengifoneta hayi ubamba umhlangano kodwa akaphili. Mayebona yena uyakwazi ukubona abafowethu abona ukuthi hayi la mehla kusewona ukuphila. Sekhomputhe le ndoda iyahamba. Ngoba ngase batshela abafowethu ngathi bafowethu ngicela ngiyenzele ukuthi nokuthi umama nomfihla nenze ukuthi nokuthi kodwa mina ngibona ukuthi ngisazomfihla uma. Katshela ingane yami ufana nomntana ngathi umntana wami ama-policies wami ahlala la ebusuku. Kwathiwa ingene kodwa ngase ngimtshelile. Kwasakwathi mangihamba babonakala wafika wavela fonela ambulance. Ngathi ngibona kabithi ingane yami entombazane ngoba babasambe bangithatha bangifake ele. Ngathi mangiphuma ngithandaza ngoba ngangazi ukuthi moya esibhedlela awubuyi bantwana bakaNkulunkulu. Awubuyi sikhuluma lezo indaba. Ngaphuma abantwana bakaNkulunkulu ngehla emastepsini lapha endlini ngehla emastepsini ngase ngithi Shembe mawuNkulunkulu pho kungani uthatha umamncane uthatha uma sazoba yini ngolwesibili. Ngathi kanti uNkulunkulu njani wena? Oh mabakhonza uNkulunkulu bakhonza uNkulunkulu unjani wena uNkulunkulu? Ngaphuma ngehla base bengithatha laba bakhona begqoka into zakhona ngoba wasezwe iCovid sebetsheniwe bangithatha bangifaka bangilayisa bangifaka oxygen hospital. Ngifika khona ngiyabezwa mabekhuluma udokotela wathi mangifaka oxygen ngoba ngathi bayangibulala kwaqiza ibani madana kaNkulunkulu. Twako ngezwa umlungu udokotela wami udokotela ulahe udoctor namanje ngizamhamba lo doctor ngoba uthi udokotela esho kunesi sister angiboni lo muntu uzophila usemncane kodwa ngibona uzophila ngoba inkinga ekhona iCovid manje usengene nenyumona isigama nxele emaphashini azathinta nenhliziyo yakhe kodwa noNkulunkulu kodwa ngoShembe uNkulunkulu nakho ngiyaphila ngiyakhuluma nakho ngiyaphila ngase ngifunga ngikhohlwayo ngathi Shembe mangena lapho ambulance ngathi uNkulunkulu mawungivusile ngiyonikela ngami impilo yami kuwena. Ilapho abantwana bakaNkulunkulu ngathi angakhetha ngathi sakona ukuthi ngiqale ngilandele ngiqinise noma ngayikhethanga futhi inkosi. Ngahlala isikhathi eside umnyaka wonke ngayikhetha inkosi. Bakhuluma kodokotela basho konke labo bekushoyo ngami angizoye kumniningwane yakhona. Ngalala kwakunzima ukusuka la ngiya la esihlahleni kwangazi ukuthi ngisuka la ngaze manje eCape Town ngibantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngiyathi phefumulo uma wami bathe ngowami uNkulunkulu kaShembe ngathi ngabakhumbula lokho ngoba bengala iCovid elapho ngabizwa khona ngangihlela emuva ngasuma kwafika inkonzo zasekuseni kuthiwa bakhetha inkosi yakhumbula khona into eshumayela la kwayishumayela intshumayela khona eyayithi kwakukhona amasosha ayolwimpi yayithi mhlawumbe ngikhumbule lo ntshumayela khona ukuthi umuntu wakhona yayithi bagugula uGreater ebafaka laphana kwashaya isigqoko sithi imcembe kanti ukuthi content cembe ileyo nto yangisukisa abantu ngathi ngiyayikhetha inkosi mhlawumbe abakithi nambovu oyishumela ekhaya ngithi kwakuyinhlonze enhlasuthu bantwana bakaNkulunkulu. Ngasukuma lapho ngathi mina ngathi ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyazi wezwe ngaba ngedwa phaqa bantwana bakaNkulunkulu ngashawa amahloni khona insizwa wakhumuleza kumina ethe unespeed impandla sesimbize lempandla stadium athi unespeed usume wedwa khetha inkosi ume wedwa ngathi hey bese kufikile angazi nami kwenza sengiyisola bantwana ingakho ngahlala ngayikhetha ngafika ekhaya sengikethi angibatshela ngamakhosikazi ngahlala ngaqala ngangayi esontweni ngathi hayi lento yakho sengisindile ngangayi sikhuluma lezo ndaba abantwana bakaNkulunkulu yilapho engayikhetha khona inkosi bantwana bakaNkulunkulu ngicabanga ukuthi bantwana bakaNkulunkulu lokho nje kulapha ngakhetha angifuni ukuthi ngande yakhoneze ngimoshe isikhathi bantwana bakaNkulunkulu isikhathi sami lomsebenzi ningashela sikhuluma lezo ndaba bantwana bakaNkulunkulu mshumayeli ngicathi isikhathi sakho sambile uNkulunkulu elabusisa amazakhe kuthi lapho engikhulume kabi wathinteka kwabantu abadala nami ningithethelele umntwana omncane ngisaqhuluza nje cela ningibambe ningixhase ningibambe ngengalo ningangilahli Nkosi busabezwe amen.
Nkosi yami. Isikhathi esincane Nazaretha wasesanda nezwe Thembe noma nje awuyena wasesanda nezwe ubuye ethempeleni la ubuya kulona njengoba nami ngiyibuyela ethempeleni lasenkanyisweni temple ezwe lasemahlabathini njengoba nabashumela kade besiphathele inkonzo bazibuyela emazweni akubo lapha babashumeli bakhona ngiyahlephula Nazaretha ukuthi sidleni sonke kungakuhle Nazaretha uma singakwazi ukuhlukanisa ukuthi njengoba ngiyinkosazana ngeke ngivuke kusasa singumama njengoba ngingumfana ngimncane ngeke ngivuke kusasa sengubaba njengoba ngubaba ngeke ngivuke kusasa sengumfana sengimncane ngizohlala ngubaba njengoba ngingumama ngeke ngivuke kusasa sengiyinkosazane kodwa ngizohlala ngumama ngoba sengisezingeni lomama akithi kunjalo bantwana benkosi lalelani-ke nansi lento ofanele siyenze khona into esayikhohlwa Nazaretha angishumayeli ngiyaxoxa inkosi bephethe umshumayeli khona into esayikhohlwa ngaleli yalanga mina umshumayeli Magubane nganginobaba uMadlala umfundisi ebuhleni bamaNazaretha kuleya mfulo omkhulu olapha phansi yini igama lawo niyawazi umfula wasematabetubelwe esigeza kiwo umzinyathi nganginobaba uMadlala la ngavuma khona ezami izono kuye uba uMadlala umfundisi wathi kusho konke hlasuthi ngakusho Nazaretha engikwaziyo konke khona ingozi ekhona-ke Nazaretha mzukwane yobhabhadiswa uma ngabe kukhona owakulibala ukukutshela umbhabhadisi owayebhabhadisa kwenzeke likhulu iphutha kanjani lezi yazinto lesiya mina nsizwa ngangudumezweni ayisiyamadumezweni khona abantu abaganwa ngami silensizwa zangakithi lapho umfoko adladla nomfoko amncube zazithi mangabe zisho endlini insizwa sasizelezizo ezazimenyezwa uzusangana uhleli ngani ngoba abantu bamemenza udumezweni bazile kahle ukuthi makusukumele insizwa kobe kuphelele konke uma ngabe lensizwa wakhohlwa ukusho ukuthi bewudumezweni einsizweni sakufuna namanje zisakufuna namanje lezo nsizwa zisathi mangabe ehlangene ekhuluma zithi kwakukhona umfoka sibanibani hayi loyo wakuthi mangabe sekuvuke yena endlini kuphelele konke kunjalo-ke nakuwe-ke mama zisasho namanje leziya ntombi owawuqashiya nazo ukuthi hey khona intombi yakwasibanibani isiyaba yiNazaretha kwazasithi masifake imdidi engikhuluma isiFrench-ke manje sasithi masifake imdidi yethu silukhahlela ubhudlungu kubonakala kufika intombi zasendaweni ethize zisakufuna-ke namanje ithi-ke indaba yaleka muntu engihlangane naye emsakazweni valelisa kulabo bantu owawenza nabo okuthize okuhle nakulabo bantu owawenza nabo okuthize okubi valelisa yenza angikuzoma ngedwa likhuluma khona bakuzwa yenza
okuthize emzini kababa wakho. Thatha leso silwana ozosithola wakhuluma ngenkabi, inkabi inzima. Kodwa nje phela ungayithola. Wenze idili ubabize abantu, kodwa ungalibali ukubiza labo owawenza nabo okuthize, futhi kakhulukazi lokho owazi ngempela ukuthi lokho okwenzayo akulungile. Babize ngeke futhi utshele omagubane nobani ukuthi laba ke ababenza ukuthi kwazi inhliziyo yakho ukuthi laba engangenza nabo okuthize nokuthize, ubabize bebekhona. Kodwa lo msebenzi wathi ubize umfundisi bekhona, ube umsebenzi oqhubeka ngokwani, ngokwenkolo. Kodwa zenziwe zonke lezo zinto enani zenza. Uma mina njengoba ngidinga ukudumezwe nje, ofuna impela ukuthi mhlambe eke ngijijele inyawo zibe mbili bese ngithi ke salani-ke bantwana benkosi, mina njengoba sengikulo mNazaretha angisoyikhitha inkomo. Uma ngabe wawushaya kakhulu mfo, salani-ke angisaphinde ngishaye kakhulu manje, mina sengiyiNazaretha. Uma ngabe futhi wawuqonywa, cha awusaqonywa-ke la usuyaganwa ngithi. Akithi bomama intombi eqomayo, umama yaqoma mkhokheli. Khona igama elingabizwa-ke bamaNazaretha ngoba mkhokheli khona lento eyona umhlaba esithanda ngayo isilungu. Lengane yakwasibani ijorane ingane yakwasibani. Yazi limnandi loba shoke kamkhokheli. Uyazi amanje siqinqa bethu siyadlala, siyajora ngisho njalo. Kodwa uma singabiza ngegama lakhona, mhlawumbe ingaphela leyo nto. Hayi angisho ukuthi nibize ngegama lakhona. Anothi akuphela ukujora. Mina kangikusho kwemkhokheli ukubeka ngegama lakhona. Alisiyalazi igama lakhona. Mina ngikubeka nje ngqo. Akekho umuntu othiwa uyajora. Uma ngabe nje yami ingane sisibheke eceleni zingizwile, wena wenza ukuthi angizokusho esontweni. Nkosi busise nokuzwini. Umhlaba sothi sithole akasondele embhobheni. Sisandenda wasimini